So, pwede ba lagpas 30 ang edad para makapag-Japan? Naagi hapon mga nangutana unsay first step sa pag-apply para makapag-Japan o makapag-abroad. So, pinakauna gyud mag-research kadaan. Kana gyud may pinakauna nimong pinakanindot nga unang buhaton. Mag-research kadaan unsa may i-research nimo. So, una unsay skill nimo nga imong nahibalan, unsay trabaho nga gusto gyud nimo. Kana mo imong pangitaon. So once naka-decide na ka kung unsa nga trabaho imong gusto, so diha ka mag-hunt na dayon, mangita kag agency nga fit atong skill nga imong gusto, atong trabaho nga gusto nimo. Like for example, gusto ka mag-farming dire or factory worker dire sa Japan. So mangita kag mga agency nga mudawat sa imo ha. Yun ana imong buhaton. Makakita na kag agency, daghan kay mga agency karon nga legit ha guys, na nagpa Japan or paasa nga country imong gusto. Basta importante tiyaga gid sa pagpangita. For example, kaning agency nag-hiring sila og farming, sa Pikas pod nag-hiring og factory worker. So dili ra isa ka agency imong ko anon tan-awon. So makita nimo nga legit jud siya. So ayos, applyan nimo. Pagkahuman, imuha na dayon ang kuanan. Apply ka. So dili pa na diha maghuman. Kay once na naka-decide ka sa imong skill nga gusto, trabaho nga gusto nimo, kita na kag agency nimo. So mo na mag-apply na dayon ka. Pagka-apply ana, hulat pagka ana og kuan, maybe weeks or atakabalo pila ka days sila ay manawag sa imuha pag nanay job hiring ato nga trabaho. So kana pag na-research nimo imuhang kuan, sigurado na ka sa skill nga gusto nimo, na kay mga requirements. Basic requirements lang pinakauna gid ana pangitaon. Sa requirements sa pag-apply trabaho, mga NBI clearance, police clearance, kana mo gipangitaon nila. Resume. Hulat na dayon ka kung tawagan ka. So di ra na diha mo man, taas pa na nga proseso. So dili lalim pod mag-abroad. Kinahanglan gyud nimo og kining kakugi, tiyaga og paghulat. So lagpas 30 pwede ba? So lagpas kayo kog 30 ay ako nakalakaw dire. 33 na biya ko ning abroad. 33 na biya ko nakalakaw diha sa Pinas. Depende gihapon na sa agency o sa job hiring nga naa available sa ilaha. So kung manguta na ka lagpas 30 pwede ba makapag-Japan? Pwede. Kay ako lagpas 30 man ko naka abot diri. So dili tanan agency. So mo nang maningkamot kugi og pangitag agency nga mudawat og ingon ana nga edad. Mao lang to, unta nakatabang. Salamat.